amin'ny fijoroana vavolombelogno araka ny programmantsika teo atsika zio ty ka paseko amin'izao plat de Jim Morshid. Ny matetika eto olona terin'olo fa raiky ty sy za fery na normal ninazy azafady marigny ravoravo atsika nianina avian'olo be tsika ravoravo sa tsy ravoravo normal ianao ravoravo zava-tseky tsara makomakôvavely so aia mamanao nandeha mamanao nandeha mamanao tsy hita azafady e zay mamantsaiky ty azafady mba ay mamany abany aloha mandeha mipetraka arivo koa zako mamanao rasika mare
tiako, zay time tiako. Atsika jiaby malagasy, atsika jiaby. Misaotra Sokoperosy, misaotra atsika jiaby. Ya, efa vongnet moa le olo ikoragna amin'ny Monsieur le Président ke afaka mandroso fa misy raha zegny volagniny amin'ny ray aman-dreny. Raha tsara hoentsika zegny le olon'ny Kainy io dia andehagnano témoignage. Zany hoe ny témoignage andeha taony eo horegnitsika eo ino raha ambarany. Témoignage zegny mampiseho ny raha ampony ao izy. Ino ny raha tiany volagniny engane atsika jiaby manan-tsofiny complet mitandregny tsara. Satria matetika amintsika zegny le mitandregny tsy mitandregny, le mizaha tsy mahita. Ka mba hitandregny tsara atsika ino ny témoignage ataon'ry madama ary izy ry magnano lamoro orange ry azafady. Magnatonga micro amizay ringiny tsara be témoignage-nao madame. Ya, tsy miarahaba ma toy ny tezitra, dia miarahaba atsika jiaby. Zaho hoe avy tsy miarahaba karaha olomeloko, naveto za miarahaba atsika jiaby, fa indrindra mitodiko manokana amin'ny Andriamatoa Filoha izay tonga eto amintsika androany. Miala tsiny raha toaka mitsangana eto anatrehantsika jiaby za, satria namiagna fivolagnana ka resiko ampanajagna sy ampanetrehan-tegna. Misy fivolagnana Andriamatoa Filoha mivolagna karaha ty, tsisy olo tsy tia salama fa tsy ambelany arety. Marary tsy mitaregny very tany kaody. Mitaregny zany any Andriamatoa Filoha satria efa 3 taogno no niaretako tsy fahasalamany zanako noho ny fahasarotam-piterahana sy fikatona ny loha malemy. Maro ny fitsaboana sy fizahana efa nataon'ireo dokotera teto an-toerana. Nefa noho tsy fisiany centre spécialisé fa indrindra en neurochirurgie ary tsy fampiany fitaovana toy ny EEG indrindra kasiko ho an'ny zaza ary ny scanner teto amin'ny fahataniny Antsiranana tsy tanteraka ny fitsaboana ny zanako Andriamatoa Filoha ka tsy maintsy miakatra Antananarivo. Kanefa mahara-malala ny toe-batako izay mijoro eto, tsy afaka hitondra zaza irery hiakatra ny Antananarivo ary ny alaviran-tany tsy volagniny koa. Fianakaviagna ivan-tagnana tsisy. Indrindra ny enti-manana Andriamatoa Filoha tsy mazaka ny fitsaboana izay tokony atao amin'io zanako io. Ke mangloagna fahazahoagna izao, hôpitaly manara-penitra izao, mangataka ny fandraisanareo an-tanana an'io zanako io. Satria io rery no tongozo izay anteherako amaray agny. Ke misaotra anao Andriamatoa Filoha nagnamia izay hôpitaly io, tsy izay vahoaka ny Antsirana eky andeha hiakatra Antananarivo azo fitsaboana. Fa fanampagnantonanao izay trano fitsaboana io. Maro ny mpitondra izay ny fandimby toerana teto, tsinitsinjo ny fahateran'io l'hôpitaly benay io ary tsinitsinjo ny fahasalamany vahoaka ny Antsirana. Ke zava-dehibe amin'ny Andriamatoa Filoha nanomezanao izay hôpitaly manara-penitra io. Misaotra Andriamatoa Filoha, engane ho lavandro iainana anao eo amin'ny fitondrasa, ho tahiny zava-manasitra, hikapaka hitany vaniny, andidika hitany toniny. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.
regny zegny ny témoignage zay nataony madame tao regnitsika tsara ny problemany le izy mamany déjà efa misy problème ny zanany koa ny tongotro anteherana mareia misy problème ka tsy maintsy andeakatra Tananarivo lefa nenty-manana tsy be loatra ke niany ty zegny nampagnatogny ny président atsika ty ny l'hôpital misy zay raha tokony tadiavitsika ka faly de faly ny fony ary zay natonga izy nivolagna teo satria ny témoignage igny tompoka de magnambara ny raha misy ka izy regnitsika teo tsy tantara zegny fa izy tompony regnitsika nivolagna tary. Ia témoignatsika magnaraka madame magnatongatonga micro mihitsy volagna micro io ambarany amponao madame magnatonga micro mihitsy atonga pita io voilà merci madame. Ato zaho navy tsangina eto magnano mbola tsara olo jiaby mbola tsara indrindra presidentsika navy eto zaho andeha taregny zanako ty tsy tegna tsy nanana fanantenana za amile zanako ty satria be loatra zay le problemasy marary ny masony marary ny fony bebe ny kibo ke agnatin'izegny efa tsisy eky zegny ny problème zegny tokony andeha agnaterako le zanako ty fa za zegny sahiny ke zao zegny za navy eto ravoravo zaho aminao président nono anao nagnamia l'hôpital manara-penitra aminay ty ke hojangy eky zanako manomboko niany hofafanao ny ranomasonay latsaka satria izy koa tsisy anao zay sahirina président saotra. Ny jiaby igny dia mampiseho ny hafaliagna raha jiaby ny volagninao tao mampiseho ny haravogna ny fahazahoantsika raha manjary ny fahazahoantsika raha tsara niany ianao mety mivolagna hoe zao sy zao fa re raha avy aminao ny marigny hazonao onogno fa merci président nagnaty l'hôpital eto fa niany ty izy koa mbola santa koa mbola mandeha vity normaly izy koa mbola mihegny tsara ambara tsy arary mihegny fa izy koa avy ny aretiny no tegna marigny adognanao koragnanao jiaby niany fa zegny ny antony nasiagna ny témoignage zegny ny antony nagnambaragna fa ilaigny io l'hôpital io niany anao normaly le mandeha tsara minakaty mikakatoaka nino fa izy koa avy ny marigny merci président merci président.